The Nyotrab Integrated Territorial Organization HITO Penursla Circle, along with the Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Rewar Mi'ngi Circle, has once again pressed upon the National Highways Infrastructure and Development Corporation Limited NHIDCL to issue identity cards to migrant workers under its employment. In a statement to the media, the presidents of HITO Penursla Circle and FKJGP Rewar Mi'ngi Circle emphasized that a formal reminder was submitted to the NHIDCL on March 4, 2024. The reminder underscores the importance of ID cards for migrant laborers to prevent any confusion or misidentification with infiltrators from Bangladesh, given the proximity of Penursla and Rewar areas to the Indo-Bangla border. Benai balai usna maja usau nakaliang jungi kasing FKJP Rewar Mi'ngi Circle bat kasing itu ngila dep ai ya kasiti Xiao Executive Director ka NHIDCL ba pendiang ID ya borok kini kita har company di baterai kini ka jungi baterai hado menta kani kampoi selesai so bat company bagani company kampa puni telang lagi ini semua jong kani ka jingpa men pendiang ID kalau nama bagani ka caka jungi ka hab haka border area Indo Bangladesh nama nakaliang jungi kiseng hak ngila juyo men kem ni kita har Bangladesh ki bawan rungtok sekane ka jala jungi ki batmo balik silok nakaliang kiseng barka itu dang men hakanero kilayo yang men kem ni anu har Bangladesh ki batmo balik sang bosora nakaliang jungi kiseng ngila ba bagi na weng no iki bagi phai no sport Bangladesh dia kenang bagi ni nong trei jo kan company lain na kan ni jingsa kan ra yang kot isla hangi ki khot seng phalang da kundu ro ki break bosok khia ya ki rong to gini ki kha tengila ai jumut ya ka NHDCL bahkan pendiang no ya ki ID ya gini ki kha boro nakaliang kaseng HITO Penursla Circle angkat bat ke FKJP Penursla Circle wilayah ban Ibu ya kini ka city kum ka reminder memperkenal ya kini ki company ba ni ada betah ya ketika Executive Director jongka NHCL haka sauterik benai balai arja saw bat nakaliang jung uru ula kubur ba un penurlong ya kata ka jung ajumut jungi ban ya ka ID kang ba ninam kinomdon kita ke jingya suatu jengut ane ke jingya bakla hapring khar bangla bat kini ki khar ki bau wan bantre ya kani company te mene nilayo bensyong bad piaro jong kati company dina kali ang jugu ula kubur ba unle kat bala ya kani kam bunle kloy ban kali ang jongiru arseng ibu kata ka deadline ke boong ba nin aipor sitayo balada kimla ban pendiang ya kata ID apok sita yo yimban se ban le ya kedon kam kum keseng te kejuk poru ni kwa ban ong ban penken mau ya borok kini ki pat yang sesno jaga ni thain Rewar nomor bakani ka jaka jungi ka di ka jaka ka bayajan bat ka Bangladesh teng kwa ban bu ka jing maham kumbala kren presiden juga FKJP ba pentep ba ka don menakani men artayo bangi ya kem ki di khar bangla te katu kalong ka ik ba susi ban bangin sem ki di khar bangla bakin wan sini krem ka kot kesla te bakin wan lesi kin wan le ki kam sdio ki kam ki balai project bat lada ki lik phai biang nginom yo ban tre seki te nibu kata ka jing maha me kita ki prajno prathau baro bakim bit ban wan lam yo khar bangla sini sejaka jongi klem dabyang ki kot kisla nomor lading ilam ngin ai dak betenge bat nginom map chu iro ya phi kinong yalam bat kumjoro yo tu khar bangla